Kibutha uria uraragia mwena wa Makindu harambĩ-inĩ ya gucangithia mbeca cia gwaka nyumba cia gukoma thukuru-inĩ wa Sunshine Kai High School ni aragegirie muingi hindi iria araugire ni maranirie na mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka na makaiguithaniria kuhe mweke mundu o wothe uria ukwiyumiria kuhitanira giturwa kia mutongoria wa bururi. Mimi kama chairman wa Wiper nimezungumza na party leader Kalonzo na nikamueleza kwamba na akakubali kwamba sisi hatutaki vita Ukambani. Oho Kibutha ni oritie muingi na atongoria a Ikamba-ini magie na urumwe na manyitane akiuga urumwe noguo undu uria ungituma mayukie utongoria. Tunataka sote pamoja tufanye maendeleo kwa watu wetu tukiwa pamoja. Na kila kiote kinatakana kifanywe Machakos County, Kitui County, ndio governor wetu wafanye kazi, hicho lazima kifanywe. Mwena-ini wake governor wa Machakos Alfred Mutua ni akidirite miario ya governor Kibutha na oho akauga ni aranyita mbaru gucenjio kwa icunje imwe cia gatiba niguo kugacirithia utongoria wa bururi uyu. Na ikiwa tutapanua katiba, sisi hatutaki mambo ya nusu mkate. Tunataka katiba ambayo inawezesha jamii tofauti kujisikia wako ndani ya serikali. Ndio kikundi hiki ikiwa ni watu 5 ama 6 wanaomba kiti kama kikundi kimoja. Hapa kuna kikundi kingine wakiwa 5 6 wakuu wa serikali. Miario ino igiuka oriri ndereti ya guferegenya gatiba ithiete na mbere kunyita thinga. Nondo wa Asia. Gerifotera Kameme TV. Getu wa Gari Maria wa Muigana.